Udah berhenti di rumah, capek, badan sudah ngidut-ngidutan semua. Di rumah lah, minum dulu. Tolong mas turun dadang, jadi tinggal di rumah, berhenti dulu puasa. Badan semua sakit-sakitan. Makanya tenang-tenang dulu, melagu-melagu, anak-anak pinikiran salpuru tutu sudi nadi portivion. Nalaho salpuru sudi portivion. So adong naho di tanon, taring do sude nahina horongani, moro borhato di jauh Tuhani. Naik ke sirang do sude nadi tanon, moro di jauh Tuhani. Ikut taring do lahina horongani, moro borhato di jauh Tuhani. Tagammaho totong di pajauh nai, sodung tarlalapo tangihon. Tagammaho totong ari yang borngin pe, sodung tarlalapo, sodung tarlalapo. Itulah guys, menani di sini. Nah, tengoklah ini inilah bos kita, bos parungut-ungut di sini, mengopi, berhenti di rumah sekarang. Katanya tanggurungnya ini udah sakit-sakitan, udah lelah, makanya duduk kami di sini sekarang. Nah, ini minum tes manis. Ini tesnya.